Ovo je jedna moćna meditacija za otpuštanje jako teških osjećaja u trenucima slabosti, bezizlaznim situacijama. Kad nam je sve crno. Kad ne vidimo razlog za život. Kad nam se svet srušio. I nemamo kome da se obratimo, jer ne da se stidimo zbog ovoga što prolazimo, ali nemamo više ni snagu, ni hrabrost, ni umorni smo da pričamo sa ljudima. Da tražimo neko da nas sasluša. Da tražimo razumevanje. Jer nemamo tu snagu da tražimo od nekog rešenja. A možda je baš ova meditacija jedno rešenje da nam da snagu, da nam da hrabrost, da se obratimo nekom ko možda zna nekog ko može da nam pomogne. Jer mislim da je Bog stvorio sve ove ljude oko nas da budu alat za našu sreću. A kao što svi znamo, alat može da bude pretežak i da te povređuje, može da bude i lak. Ali čekić je lak. Ako hoćemo da začukamo jedan ekser na zid. I to radimo sa lakoćom. Jer znamo da ćemo da zakačimo jednu sliku, ikonu ili nešto lepo na zid. Ali ako nam padne na nogu, nauči nas da budemo oprezni. Ako se lupimo po ruci, prstu, nauči nas da se fokusiramo na to što hoćemo. Pa tako i ljudi, kao alati za naš bolji život, za lepši život. Nekad su preteški, nekad su tu ko da nisu. Ali ja vam kažem, kao što čekić stoji i gleda u vas da ga uzmeš, da ga koristiš na pravi način. Tako možemo da se obratimo i nekom. Da ga vidimo kao naš alat prema sreći. I sad vas pozivam da ovom meditacijom uđete u dubinu sebe i otpustite sva osjećanja koja vam nisu potrebna. Jer se nakupi. Nakupi se od rođenja, od malih nogu, od roditelja, društva, pa i mi sami. Ali ako ste već tu da slušate ovo, onda vas molim za 5 minuta koncentracije i verujem da će ovo da vam pomogne, jer sve moje meditacije i sve vežbice energetske koje sam sklopila su iz mog iskustva. I sigurna sam, apsolutno sam sigurna da je ovo nešto najbolje što možete sebi da priuštite u ovom trenutku i da će da vam vrati moć. Idemo. Ruke u položaj molitve i idemo blago trljanje dlanova. Napravite što dublji udah i izdah. I ponovo.
I primijetit ćete kako je udah sve dublji i kako se opuštate. Vaša glava, vrat, ramena, kičma. Pozivam vas da sednete, ako možete, sa nogama na pod, bez cipela, bez čarapa. Da budemo čvrsto povezani sa tlom. I sad ukrenite dlanove na dole. Oči su zatvorene. Duboki udah u srce. I pustite sve što nije potrebno. Idemo duboki udah i udišemo belo svetlo u sve ćelije našeg tela. I oko nas. I vani. Sve što nije potrebno. Još jednom. Osjetite kako je cirkulacija kroz noge jača. Kako se pokreće energija. I sad kad smo spremni, krećemo u otpuštanje. Sa lakoćom i sa sigurnošću otpuštam iz cijelog mog bića, duše i od svega što me okružuje i što je u meni. Svako poniženje, napuštenost, iznevereno poverenje, zgaženi ponos, osjećaj da si teret, krivica, vez, tuga, nemoć, očaj, zabrinutost za osnovno preživljavanje, osjećaj izdaje, stid, sumnja, sumnja u sopstvenu vrednost, iscrpljenost, preplavljenost, strah od budućnosti, osjećaj nevidljivosti i želja da nestaneš. Udahnite duboko u srce, kroz čitavo telo osjetite taj udah. I otpustite, neka sve ode kroz noge. Dole u zemlju. Ovim otpuštamo sve ono što nam nije potrebno i stvaramo mjesto za rješenje. Jer u buci i haosu koji se nalazi u nama ne može da dođe rješenje. Nema mjesta. I zato vas pozivam na još jedan duboki udah i izdah. Faktički kroz noge otpuštate sve što nije potrebno. To je vaša moć. I vaše pravo po rođenju. Jer ste vi biće koje je tu da postoji
I svi smo došli na ovu zemlju sa jedinom svrhom koja nam je data po rođenju, a to je da budemo, da postojimo i da se prepustimo Božjoj volji. A sada idemo jedan zagrljaj. Snažno pritisnite levo i desno rame. Zagrlite sebe, jer ovo je taj zagrljaj u kome uvek možete da nađete utehu. I zahvalite se tebi na ovoj snazi koju ste probudili. I onda vas pozivam da snažno protrljate ruke, pomerite ruke, prste na nogama, prste na rukama, umazite svoje lijepo lice, kosu, glavu, grudi, čak i noge. Dubiti udah, izdah i otvorite oči. Ponovite više puta ovu vežbicu. Imat ćete sigurno lakši osjećaj.